Ассаламу алейкум, братья и сестры. Поздравляю вас с наступившим же годом. Желаю вам счастья, здоровья, любви, семейного благополучия в этом новом году. И еще желаю вам, чтобы вас радовали ваши дети, а вы радовали ваших родителей. Спасибо. Огромное еще спасибо Саладину, что за организацию этого вечера. Спасибо мне всем. Assalamu alaikum. Sorun cemaat. Jekal gutsuat yamin tsesu yamin. Mujur bakat begi, gutsuat tsesu hiksi begi, mujur bitap hesap. Nicht yani ab 5 kilometre bir şey boş abi. Am nördeki tunrele yani hayat büksüzler olsun. Je gutsu çisu yan boşluğu buzu şiaz buza dünyada. Yani ben nicht yani lik buzran sürele o. Aisit çek kıçar dünyada mekstan bu gibi. Yani ben ham moşa gutsu sokanatın sözün bekle begi. Rıtsa dancı şakınsa mehriban surugu ham moşa hayat talan yegi. Sağ olun. Bakalım. Assalamu alaikum. Teşekkür ederim. Begi. Hadi buraya düşelim. Ama şahbetim ki ruhun tabii. İyi gören sorun. Tabii ki bir şey de yarabbi Allah kilerek inşa Arzu Murad bu vatı sinir Arzu Murad uşaki Rohil begi, Sakhi begi, Abdanki begi Nişeri cemaat hemişe şiksi, bersinsi, 5 emir bu Abdanki begi. Selamun aleyküm. Mutsuz ses çok var, katı begi yanında.